Bedu twal foyo chuma migi yu dikomeni romatin na juri matakelu television antek wo Wilfred tin yub me wibie chia bichiel kidman menino dwe pa we beach medwe me adek mwagali bario kipiera rio we beach yub me wibie binu botin chaka chawa ngwen me o chawa ya bichiel ki kume me diecheng mana ye kama wanyame lok ma uchin tutwal madok kilok me wibie donc tinni ya yom tutwal me bedu ki wele ma mega ma gen dujudong ti e kakany ma put paya nyurugen mi bet ki ngej ni yubman me wibi la kelo ne botina yobedo Oscar Hotel ti konon ite gwana maka ini chiro yo me chiaro i la yibi o Sultan Petrol Station mai ngako tunku nyao chi no Oscar Hotel kidong bene angar matika konyo mena ni ritual ka wabiru no duan wa pedaro mi ritual ena ye the Judy to Bina Foundation tika chung matek ritual mena ni yupeni huoro mamunya ka chil beneki Delight Multimedia magiana ikono tie katimo production mamegwa gena chung matek ritual ngi yubman don la bon baro chawa ye ti don kare eni me jollo wele mati kwedgi i studio inino macharo tinding kuna chao keyboard la dit utim Francis ati kwere ye kakany honorable Tim Francis en kono ay parti me DP ti councilor me ngwen ma chumpilwak me kirombe ward Dr. Bene won com education health and community based services man iba degla ibi division ati kwere kakany kidong bena ati ki ladit honorable Kelo Samuel Sebi madano ngeo en kinyingi Sebastian Ogoni mobilizer pa party man me national unity platform ya Acholi sub region Dr. Bene NTA Kamiro Bino meberu won come beach man pigulu district kidong bene atie ki wude chule chill en mau chuin matek bene mada ilok mewi biye la dit okelo peta luchoromoy NRM media activist tie bene bodwa kakanyi ni romatini pemenu ke kan tie ki la dit honorable Ria James en kono tie MP aspirants man pi Achwa County Gulu District and chung ipati me Forum for Democratic Change kadong bana tik honorable Pero Francis Ogaro mapul karedano ngeyoni Ogaro Francis and kono te independent kono do tie kalining kom FDC and duju tie Kamero Chero Katale meberu won kom a beach man me Gulu District yedong ajol gien gumot in kuno achao kibor la dit o Team Francis kadong chero botjo mukanem afo itwalu jode nanwa ilwo television anya Francis o Team councilor ngwen machung pelwak me kirombe ward iba degla yibi city division one com education health and community based services atika ward mechere parliament kono agono ki ba degla yibi city division ana foyu menwa ko kwedwa wabelo lok mapol metero kara afoy matek won mautika nenawa da tika winwa i luo TV an kinying kilwani Ogaro Francis man kono ngatma luak me ya chwa unyo Gulu district donginge maberida tin ya yum ni watika nywako tam menene mino wan wakelo tela mati ilo bachuli kika beru mapa mwana aki ye an kono kin manaka ne winyu kwere ki wadio ana beru ngat makong dong no utale chon me beru won koma beach me Gulu district ento ikairi chane nan chano pa ruko wapa jo meme ni this time atika dugu ma ruko wapa jo meme che mo ikandong pere foyo afoyo matek jomatega lupua nya kelwani Ria James tiano beru tiana machiel me beru kany ka chiel kilowara ana beru la tiana chwa atie bene ka chung itapata FDC me charo ka chung pelwak lutua ma chwa county Gulu district chia lego woni omete ke lupua o win lok mo bi charo ka nywakone were wanen kerema ye me mwagali bario ke pierio wi bichel bitum kere afoy matek apoyo moderator Omera Wilfred kachel ki panelists luwotwa mawatie kedgi
studio kany atigane un ma ote kaldupo wake wako kuja tin ni mabe mada mawano gore kany menyu akulok mapire tek mamago loch lobo tin wan po bino ka defending parties ento wabino ka timo ginale muno luone political analysis koni moderator bimi wa topic dag nuone wa bead da wekpo bare nia Peter Okelo luchor moyi ati NRM media activist dag benati a community advocate kajo mober ka lukowa gipol ni nadi ni fudwa tiga tote melok matek piyo patego yo lalia mapudwa bimete kenyum me ario kawachero kanywa kulokman moderator kipanalism otikany alego ni walok logada makonyo lwak makonyo Uganda wan dujo wang'eyo ni wati period melend po bet ka lok gopa me yomo chwindano nyometi kumirna nyometi kumirwa mina yelegawa ageno ni wadire chok wa following yubman apoyo matek moderator afoyo dano duju vote ka bedo mapat won mauti gang won mauti rock mauti kananawa iluo television amero foyo won pe kwanyo kare wo mi following one kamoke ken committee amero foyo no mera Wilfred pe kati ki initiative makelo wan la karachel wan joma watiki neno ichu ki wan joma kene madong wati ichu mane ni gian mabe an initiative mabe amero benefono ubina foundation mi katika mi support mi konyo UPN amero benefono hotel Osaka ma giana ye watika loki board gi ka eni mane ni gian mabe adeda uye na benefo court mi gulu magistrate court ma itabete enene gen gubayo koro matikum an latin wo Sebastian Ogoni wetalielo korgoni mano gukero ilokom balalo amede bana fo luo television mago beru kikero me nyako dwan enoni ukarwago wer dan mapol gunyang kakama chuma megwa dong tiye amero bana fo no lwak mi ka wempe pi kui mala wugo bolo mabe adeda an matika lokid woni anati mobilizer pa National Unity Platform NUP ya Acholi sub-region an kui mala wugo ki bolo ni wangeo ni wakaro makarbe wa wel maki wajo enoni eto wafo mere ni wel madongi wajo ni ene don giano ngumoko ka kenyu eto wamero wachine ni umire kigik ketu aun iko medias piani medias ene wer dwan lwa karwa so ka media kitika dino gi kigoyo upok lo ngea kitika ono gi yo mapat mani ni gin marach ma wan po wachwago jo wa ki wachina modwa mora eto lok ma wajo gi eni bana piera tek bodu ma yo tika nano wa vote ping mapat chawa ne ka romo chi moderator ma megwa bi wacho irwa lok matin wa binano mati wi table pikumberi chawa ni uye ana gika kany an kito winya wajo kere luong nya Sebastian Ogoni kom nya ke kome ki luong Okelo Samuel Sebi eto madan lo ngea di Diane Sebastian Ogoni ana tika binu ka chung machalo won kom ya beach migulu district ana tika yele minani dwan luak mamegwa o kakamo miro o ye ana ti dwan la kingang ana foye matek jojo kamalo be afoyo ditwal afoyo ngeni winyu dore ineno bene angagi matini wati kwedgi yubme wibie lu television kadung wachere kumpen lok kume alego ni omero panelist maye kakany wabet ma wawore doke kum lok ma la dit luchoro moyo teroni omero walogo pe walogo kilumi dogwa walogo adapa lok wabetie pe walok mayum idano matie kanano wakeken ento walogo
wogo meneno ni gin ma watika chwalo ne wogo ni yomero bit ki kare me konyo lutela kachil ki luak mano wan nyo lutela telogi ikabiru ma pat mano ti kono ilo Acholi ka kany kawadoke kumpen lok mawano ti kwere ena ye ti kadok malupe kono ki kai neno kare me kwi an madong ti kabiro ni inoni jami mapul tutwal ti ka rupe ye tutwal le waneno political parties ilobo Uganda ka kanyo wangeni watiki political parties mapul tutwal mateke mati lodge Pian kai ti lodge no olo taro money they take kwere the National Resistance Movement NRM party and ti lodge kidong the leading opposition political party Uganda and the National Unity Platform ma ye kakanya representative etie ladi Sebastian Ogoni watibe ni party chalo Democratic Party ma la ditumati kono katelu ne ye nobat mao mapuri eno nyomeo koke NRM kenyi gwakbe kate choki kin ma jemnetika lele kwere wabene wabikoro lutwal representative mamegiti bene yeka kany kidong watie ki the Forum for Democratic Change mabene enuni padang kiro mera tet kwere pian ludiru ne rio no weng pudono ki magogi actually purgiti te lodge padula bili kadi mukane puri ki mini ki bon ni anachela rio angech wangeo ni Dr. Kiza Besije karibe ni FDC mukane dong waju ni endong petima megi endo ki ngeo guri ma eno karo FDC kachel kono ki poa Patrick Oboya Muriat mabene ki magogi soroti kadon kimine gony mebedo mabuch mawogo party ne fut iyo nywane matek meda wati ki jomo kan mateka leaning i party yano ergiti independent ye kakany chalo diru gago Francis kidong ati ki la di James Oriyama ti kakany ma en ti put kachel ki bandera pa party anything en mamiruni inyut ki luak mai ya chwa ni FDC futwero doro doktelo kabiru ni mabe na ukawa neno nanu tika ngolo pin matek mada meneno kabiru mabe ma ini twaro bedi ye moni yaki FDC rio doko DP moni yaki DP doko NRM igulu ka kan waneno jomo kana ma adonki DP u doko NRM tie ena ye ngatma ubi olo mateka dada we mego betia olu chan ma keluoni la ke joli endong udonyo party me NRM waki DP kama tela bene muchwintie ye kono gwak nyom maono DP nyomeki NRM mi wako dong donyo dugu yot tutwal enoni koni Omera Francis bitero ne kore ki kore watika neno dano mukene chalo diru jara Martin Mapenduzi maono wangeo chalo FDC matek tutwal uberu independent ento utamani upore tutwal meberu doi party me NRM kawa nene ya muro bene noni FDC gu duju me chero doi NRM lok madung tie ena ye lok madung tie ena ye ni Johnny en magiti ka lokani pe wanero NRM ke ken ento yati ki la bolpa NRM mi ka do good political parties mo kana ni duju kama Penduzi o dong me bino I party me NRM wangeyo ni joma chon no giti party NRM gen gitie kid mo mero gite kwede Mapenduzi NRM special treatment mono miteni mero ki mi it en mau karula judok loyo pa jo mukana ni keje bene kiteo ma roma chalo party members mukane tien loka ngo ma ini noni ka ngat mono donyo ma nyen ni party moni ma tiki kero mero ki mine special treatment ma dok no loyo jo moni ma ono chon gen guri party enoni wabi winyune don koni ki nyiglok pa jo ma tie ye kakany pien waneno ti ka kelo lok ma poli ken pin jo ma chon me party NRM gen waju ni dano mogo maput gudonya nyen tutwal ay party machalo NRM pe pore ki gien ni do mero ge ket ni eno mero bit sol candidate pe do mero PMI primary election ki mi flag ira chet kede ngarachil mabene endo aki FDC bino dong tie party me NRM eno wajuni kayini wilo Messi ki I club money ki kilo bordu kamano dong luto pere ye pudere mero beri bench u mero chadati idiba mero eno ni aki bot la dit la coin Michael
mayando ak FDC do NRM Messi inde wilo imir dok Messi binu bedi bench ke je Messi do binati idiba ye a chak bot la diro mera Francis DP ka unu kelo ngaro mo mateki NRM ci ngat enon di levu pa Messi ero wono no ti ger lu tu mo ger mo mapenye uno ni raj dok tutwal ki Messi me bini di ba mano go konyo mor di lu idwun ma chalu DP keje umero chak gi kamo for tutwal la dir tekwo members mi tikwera studio milwo television ki jo matika nenwa live ilwo television da penye ni ipenye maber da tugone luke kala tugone mono beru free agent onyoke wila chi ker mi odilu la tugo make wila no pire tek and the politics dano madong ke wila nung dano mado chateo nung tije dong peke piano mo lubu miri pangatango wile menyuti their conscience is what has already been bought perach me joining political party mo kene ka ini joining political party manyen mira in iluk te kwaro pa party enoni. There is nothing like special treatment. Well, about YDP, in Idonyi Democratic Party, you go through all the processes. Maybe la member my party, kabe miro chung, you follow all processes. Mano National Executive Committee okero, kuno kijinge kumpenchik, pa party ni ngare enini. Ruata minungo flag onyoko a democratic process. Tachinja wane national unity platform kaga timu megi headquarter ma megi mano gidiga yero la me parliament mira o mak bandera ma megi ikawempe north chi mira were promoting political party democracy because political party is an engine me promoting democracy. Chi logman ni special treatment ne peti you. Chi ngoma de time bot umegiwa in national resistance movement ma lo mema moni gitamini gien giriek ni de kono gien da ke kwa loyo gien dong mere dong gien dong pegelu part processes dong mini gi dong mer dong ko mer muleme ano ene beru tuan me chai tutwal bo tutwale bulu magu beru ka chwako en party man mi NRM un bo ngene chwako NRM peyot so ke ne lo tero bulu ne gi chwako gini gumo bene pe chingi kumbere bedong wigu tekio girom bedong tela chidong jo mogo madong guberi sai chane dong gudu iye kanye dong ke miere ngo ke chogio ini an pa chwako piani is against en be pen chik pa NRM kuma chi wana buneno ka NRM da chung mi gwa ko pen chik ke a win le je ni kadas de yupe ni gien ka dong gitamani ke mi dong flago bordo tena wo mon en magu donya en ki girni ki opposition ni gin gi block en nup si amer way ka gi logo da unu block en nup jo eni magu ay opposition ni ki mi gi flag wa kurwa nenu jo ni moy ken pegi be chwala gi primary election tien ginero ni en la kuri bulu ma gidi NRM tijgi pege kongi pege ki kwan gi oweng mukene di lawyers mukene di accountants chi kinu e gen me tijgi mi mono poster tijgi mere me yero wilori tijgi mere dong en biuno ka defending dong party kwana gen social media men dong en dong roma dong mini gen ma jalo bulu mi national resistance movement ento wana wajini gen be mere gulwen matek pugu yengo
team ngo mi miu eno ni ka ngaro mono donye party manyen ki we following processes when ke poro primary election ne poro because in peron wajani NRM tiga mero miu flag ki a call Anthony itiga we ko young blood chalo Kenneth Okot ni atiak town council menenu ni tiki keru tika nyim tiki diro tiki riago weng chi kida wain NRM gero ber pada pa ubibi palo kwa wang bulu mere ki mede ngo ke nyono wigi chi ana mer wajene kilu neno ma be ni jo ma en go donyo enini gidi luonga food ni opposition ana la wo go beru gen state house fugi luonga ni gen opposition ba and ana mer achulu mogi ma penduzi mon food opposition umok ba a call Anthony food opposition pien la wo go jero state house jero opposition pa neno jeno jero yelo atiro ipabodo uru yelo ko urugo a call boti come ero dire na go donyo chile wu ni opposition MP of Acholi sub-region meets President Museveni. President both weird and go even the president is misinformed. Pengini join muka endong. Pienjo jerwe kokas by NRM. So Logman me tuki widano ni, Logman me nyueno tiendano ni, pedong bitiyu. Anade wajuka Acholi, let us rise up to the occasion. Let us stand up and see how we can move Acholi sub-region forward without deal cutters. Piano ni mere dealers mere mati ngolo deal gi. Magumbe engi deal gi ni gide diu en bulu me NRM ni don pe ngo. Ni don pe ko kare. Now ngoma inuri no mero party good team work fairness to betie. But the old members get the new members. Ngoma mero party implementing. Of course, it's very clear. Constitution by NRM is very clear. Ni kay mero be flag bearer by NRM. Ni reward through primary election. That is very clear. Madam Secretary General, la jinjane on diga lo NBS very clearly. Pangyo kaya joga mi state house le mala wone le dong mo lokyo. Ma time romo lokyo. Bien bagain paluti na gubernati wa ni un ka rompo min ma flag luwak de wa. Luwak pe de gi kekeni gidi ne ni binu ka mako flag comes with the money, comes with the army, comes with the vote rigging. Meno benefit magen ngo ngene gi betimo eno. Neno. Ngene binu ki military machinery, binu ki pui magi be gwera, binu ki chilling. Manyurni kare kwi duju inoni security magimiuni is only for the NRM party KJP, the entire Ugandans manogitie karbe bodokwi. Lawo wano beru I by election ka wempe jal ke jwaro du journalists ki goyo supporters per national unity platform redida ki bene ya chuli kan opposition kono FDC kono DP magumaru gay dum mo kene betika neno wagumbe de Luo TV. So Ugandan politics has been militarized. Mala wo food no gidiga temo kilwoni prototype sample kita gibi managing kwere ngo 2026 ngo election. So mon wengdon kumbedeni mon tie pa NRM tijipe me gwa ngo opposition bien la wo leader opposition ki disarming police mega ki disarming policho pingo police le chenja chero ka protecting joele senyonyi mu chero ka makulu kui iganche ilmo ikawempe chi this military works for the state. Uganda, you don't know many state, many government. So we are in a dictatorial regime ma luak mera chwingi obed matek pien la wo ngoma wano time wana time ka wempe ni kano jonni
twingi petek la wuno ke kwalo kwiyo returning officer tiga kwano kwi tada nai ni mia pero kano pi ona bose wungu o berketi gen diara fo me chie pe polling station eno ni no jono kwalo kwiyo chi kono ni jart la chenye waneno CDF Muozi tiga going against the Minister of Internal Affairs. PN Minister of Internal Affairs ti wajini State Minister of Internal Affairs ti wajini mun mirango security operative mo ken mirakati on duty mirake nen wae Muozi wae peke Johnny miragu ben mawanga lora inde nen ba Minister of Internal Affairs kingo the CDF don't get tele. See, the politics of Uganda has been commercialized, has been militarized. So, civilian ni this one is worse than the Amin regime. Amin regime will down obey mwaka bere kando. Man any down obey mwaka piera de gaye wi abongwen. Kekeni Tija chonya ne ke manoke ke meru kwana ye manoke ke meru inena way pele totwal inena way ngo pele totwal so benefit malu tera woni meru eno ngeni la bon moñ la bon kwalu kwi la bon chene gendong pecher pedore parliament. That is why gidi ria ge meru mere vordano ne gen pe chwali ngo NRM ngo primaries pien ngini po beru ngo po beru yor now wanen dong macharo ini Democratic Party anano ini bino mai mero mago bandera pa party meno kidong ngar machon beno beru ti la member me parliament pi ba deg la yibi division la dit liando kuma kej benetika bino lokman ni mio flag nyo lok me mio flag ki ngara chel mo petika timi bobu process ngo ma wonu bu wore ye pera nano dong no candidate metika bini DP ma wana one dong no da rio bitimu ni me yeko ne warong Democratic Party wachon ni wachuwe ya da kingol mati constitution wa is very clear and constitution wa the constitution ma is not you can never go against the constitution of the party and one me party chung chi DP processes mi yeko nyomi yer nga miru mak flag ma meggi iye moyken tie obedo ga time chon be dak fun ngo be time and in a transparent ngo in a transparent manner and particular war cherep ngo the primary pa Democratic Party party war ne party waini pieni an adi vulu long 78% of the population mirano padango a chair primary. No. I will preserve myself for the primary for Democratic Party. Irrespective of the results, and be ye. Ento, no mira, be transparent, and be you mano, wero, support ma mega, kijo machwara ngeni, process in uberunga, oberu, transparent. Ekene politics, kira wawaje kwereni. Mira one majalo bulu obed machunywa tek let us dare gina down and way is impossible pieni we have all the capacity mechung pilwa kwa I parliament me Uganda kid mo ken we have the capacity qualification tie capability tie nomination fee chilling million a day ken achuli be gwero chente achuli gwero lok makwiri achuli gwero lok mayabo wangi achuli kumirdi ka yenyu lutu dwa pakaka ke kome eno pe land brokers mafurgu do nya NRM for the last question mamini ana ye machalo DP ngat mano biru kwere pe kare malaj madano maro to ngeo capacity ne ngeo kero ne ni dit tutwal wanen la meru achiel megu juli lake mado a ki DP uchiaro de party me NRM inuni pe opore me mi flag it em me chiaro mano pe dong piem gade primary pe ngeo capacity ne ana foi matek
lo pa hono bojula ke an ba neno gera i social media aneno guma ko chel ka chiel gi won kom pa NRM gulu city chi aneno i cheli won kom pa NRM ken eno tima lama pa NRM jomo kene mudongi weng pogo tima lama mo pangi ngo magulo ke office la ching pangi ngo lo pien go bere ni NRM pangi ka furgi di choyo dano pien go bere di gin glo digitalization igula e ka jagri yu po register pa NRM ti la chinya daga neno enjul le ke chelo ginda ki president pa FDC do engineer Amoria Roboy ma guma ko chelo gidi ga nyur sa lama bango pa FDC so an NRM statement gi moy ken football ka de clearly ni jule ke ngo odonyo borgi bedak jule ke ma jalo en la politician be football kar wo ko en ngo e loke kwene e NRM poster ba jule ke ma na di wora yamo poster ne fudu ki kwere do chido ade ponyo wiya cham ka tamo ni pieni jule ke alama ne wai unity and diversity ribela bo gwokte ga timo swada jine ba pien wan ma jel Democratic Party waro ngeni jule ke fudu la mewa mengo mi Democratic ngo party pien clearly football aneno ka gwokte timo discussion mo ki ko timo political party no aneno political party rio ma kumbere ngo o ma ko chel ki ngo lu dirne chi ene la penyo ni an paro mo gabone kono joyle ke fudi DP kono pege eno mero en kom joyle ke ki koma me ki president jero actually la dit president ma megu me DP wanano atu wak mo tika wor na tere social media ma ki karone en la yelo tika bino me bino ka makka ki Reverend Father Charles Onen ini ai ot ngome ot jimi ot waju ngo poster ni na amgira neno poster ma chiel be po ma wala dit ne be racho wala dit be po fitting o we poster eno ni kala yelung par mo i background ma konye pere chi ene mere propaganda mere madano ngo tiu kwede piene gitamo ni ga gitimo kumeno gware kiromo nyare giromo wai kono do loke o kono ngo bien chele no kati la dite ko chele no kati no DP tie in National Executive Committee isoroti ki National Council kama lo mapigi tego gite nywaka ye ikine oberu tijka chel ki National Resistance Movement Cooperation Agreement ma lumemba wai ni tadit one cooperation agreement one neno wai NRM to tika follow up they're not fulfilling certain things chi mera kon ngi ie meno motion ma vice president ba DP council Fred Mokasambide o kate kwere chi lo ber ma tek o wa president wai ni en kamita ni en me resigning in ministerial position anyway ko because machalo en pere ministerial position ni pere ngo pere betek bedak kidan way en charo DP en pe charo DP bedak en pe charo DP pien en beru dano ma giki mumoro ching founder member pa DP ma giki ma football to Luis Chama chi wajeni daromo wot mabe pieni awero party iching ngat mabe chi we en pengo en peromo ngo chatongo DP chi president jero mamekwa pere NRM be popo donyo ngo NRM lok badi uchel madi wode ni me propaganda kad kano romo en machalo president jero en be kade ki official position kama en ibichuye kabo cher ka chu president mi Uganda wano jole ko tamne endong ibindong kami support bor lutino ne mano gidika ka chu ka bir mapapat no ngo decision ma mege ento majal Democratic Party
one wabe chair delegates conference wabe nyamu lokwa and kachoka mation tigi word tigi Mr. Rejitika word a party kir medugu kaneni wari capturing positions ma mekwa weng machon udugi chingwa chi president general ma mekwa tie president mi DP pio donyo chero kamo endo pero mere tie ni data me garo teach ki kuya pingi ma pingi lokum corporation ni la diro donyo kwena NRM la dirte pe donyo NRM. He is not an opportunist, he is a transformational leader. Be wafoi ritual wafoi meno lok mea chaki mokwa maoberu mamunya ritual kibodla dit to Team Francis ye ichawa eni wacher wanong yueo machek kawa duk botin wanong dore lok bukane ki bodla dit man ugaro Francis ma en bene binywa kune kwedwa en topic achil eruni en weniti independent wangeoni antika leaning FDC gwak don wangwal makidmenu beneti bot giba wa Messi mogo gudonyo chidong gendong mukana ne guywa ngwej gutama ni chung dong independent en koni bitet waw kore ki kore. Oscar Hotel Titegwana, Jima Wayubo Pop, any Quene Bapa, deep fried, pan fried, then goat's meat watikere, mini stew or mini deep fried, as well as pan fried, then chicken, ban watikere, mini chicken, you own a papa dwayne, get my any mirror, then egg dishes watikeki, then they actually were you ban, pebet kilwarni, they actually get all kind of no, they actually were you given my bed. Dek mo mano mo yaro mo ye maber da kon kan mano tiyo maber pero be kan mo de yugo chen kan mano yugo maber da pe ye Bedu twala foyo mateka da dugu kono ki kwa na mechato wilma ukarobotin na juli matek kapuri itie mai chao nano wa chaga ichawa man luo television yumbe wibie watika nyamu lok mapira tek tutwal waneno kono dano tika ki party mamegigi chere party manyan mukane party mano bedi yeni wego chere party mukane mano noni upore tutwal mebedu yeten kikuno kare kuimatika bino eni no mete ni umerolo twal flag bear api position achila chill umero betie donc nano tie ni jomo kenne umero no donc pedong gi telle kwedgi pedong gi yelgi tutwal gi mi flag chingi pedogo umero ki bet ka romo gi lok me wot dore primary election en again mawati kanana ni upore kunu jomo kenne gu beri patni guri pe kar ma laaj tutwal ma mette ni umero gi nen gi bene ni ena daba jomo chungi patni ki donc kay nen pege wor tamma megi ngoma torti me party enoni o wunyele lok maw karno wajini jomo kenne NRM gu teroni kay nen donc pege lubu process juju ket ma chepa NRM waju kwere shi donc kare biru kare mada it gin me cherwati ka joining mungu gwerto ka joining Sebastian Ogoni ki gwak political parties mukenne mano tie pa opposition ichawa ening ye wanong ki bo ladit Pero Francis Ogaro mate independent FDC leaning gwak entien loga chill eni wero in bene ba ki FDC chungo independent wa winki botin tammi madokere kum wilok matien yono matien afoy matek la ditekwo afoy bene panel members mo ken matikany afoy matek won mautika nenwa e Luo TV kidma la ditekwo wati kwere kinying luani Ogaro Francis ya yo matek ni tin watika nyamu lok maromo kelo loga ikidmetela kikidme wibie e lobo Uganda kidong bodwa ilo wachuli kany ingeyo Pierre Tectual an Paul Karawaje kidanoni gin makloni party o beru chalo bolo me Williel kay me gorliel inono bolo beru li pia mano anyera bolo beru duong lubo wela nyer gang enoni dong manyutini in me bino i cherte bolo moni ma ini kemoni manyuti ka bolo ni NRM i cherte bolo pa NRM ka bolo ni tie bolo pa FDC i cher yem ka bolo ni DP i cher yem ento wati ki jo mogu mabini Williel bene mano bolo gi pe joni eni beru ka gor teng vul kama ki do vuliye eni gen gi beru ka gor ye tijimiel kenyu ma wero awaju bene ni
dore kum kin me party ada anaberu I pat makulone FDC Roma ka nyako cher gange chi ki kuno no chola won tie be beru pe ot la tinda o mier po we anda to kan lok ni tieno tie da to kan ni were dugu la ngolo ada we ko kumbetni anati nyaka mo dugu gang anyaka mo dugu gang te lokini en neno ka che furi porni I chet dok ka choka mo ken nyode beri I gwak jomati gang eno ni gin ma dano binyang I karne dong an furi chawoni ati anyaka mati gang ento gin ma dong pier tek ma mero neno ne ene ni gang wani wati gwak ne ning ingeyo an pol kar mar wajne ni NRM oberu chele wachi ngat mangeyo menyungwen la menywen makwiri ngeyo bie mene ma be donc bie ma pe dok metni geo tin romo ko en matiga duni bi chero ka ger furu bi ngwen po bi jok ngo we ati wat kiteni ngeyo kumbetni enam tiga neno ni umier gin gi dominating political field ikui matiga bino ni donc gin mono gitiki candidates manining we o gitika timo gin makloni shopping man eno beru kaire me wilya makero wa lok ni ning wan po bi twer gengunem po twer gengu pier umier time na ni ya chaki lok mi gi nyurne e wa ni kak wilo Messi wa ngini mino NTA super striker prolific striker makaw diulo o tiene ci kaw NRM petika miranda kong gin gi wila academic graduate mo an amateur from an academy pegitika metu dominance in politics tie wero kumbetini ini nero way party NRM tika gamudana maduong umiero penyi jo maki tika doni NRM mono NRM yo luogi ketiki tika cher mirgi miro la penyi mo mier wano penye dok jo matika cher kumbete ka doni party NRM yo party mo kenni gitika cher mirgi kechi influence mo tiegi mo tika dinugi unyogi tika timogi mo la peny giti mon ka cher me chubo mir palwak magi chung pigi mero ne ene la peny mo miera wano bet ka penye kwede giti ki mir me gwako ka berwa la bol ma politika timelo ba chuli kan ba wan en weng wo beru ki dok bere ki ngeng padano ni umier pedo bet gino mo tam ni piadong tek pien eni no gino neno wa choni ngati mon eni dong yone tio kemeo kamunyo pien jimba timo no inde neno tika dok kamunyo ana mero wajne merni ikui matika biru ne eni gin ma pier tek loyo pedong party eno gin ma pier tere ngatu mon maki bolle mono kuini obitimo gin ma luak mero kidong la peny ma dit mono gamento bi yi ngat eno bitimo gin ma mitni en tim pelware pien na nen la wot wa chel la diru tim wajati kamle man eni obedu gamente pa akakau ubi le wa pa wiario ento bi le wa pa wiario ni mono tiu kene keji beni ti ki joma en tiu kwedgi manyuti chaw kene ka wangar ko wan po nga ko chelo oy pi ki dog bab pien oy pi ki dog bab cher meli fala wa chi sekena dek ne oy tummo eno ko wa pi ko pi jer ken ten leta ka wa tia ibi nero kidma chilu ba pat ma ti ite jer ken kuru ngule kwer wa manyuru miero chego nero dano ka chila chil mati te pat mone eni kuirne tila kwene now medu kum la peny ma ini miyo kit ma giter kwer jo madoni manyen ni mono ruate pien ngata mo ndo beri party money mo ke pierario wano ngi yam chon mo bi waji la bol money ni in la tiana wobi I kwalo nyaga mo kelo gang wacha bier me di wo food pay timo gi mo kerwo gwe dilu gi chel food pay gweyo nyaga mi ro ko cha bo ngwen furi we ke ku manok udilu ero de bi gwe cha ba di banyutni kumbetni NRM tiga jolo juma nyen ma donki ti beni tele ma ki ngiyu kini ki kwi do ki tek pieni lo ada po bi wajini akol uberu dana ma pe kwi ba po way ma penduzi pe dana ma kwi ba eni mano pangang juma tek ma wana ngiyu gi kin ma tele dok beni ki lo ma konyo wan piman wero no NRM ni kani fudok ki ten joni en gu bin ka chuni te opposition te lo kani gieno position furu bi medical grabbing position eni gak bot gi matwal wero kum bedi dong kinoni jomoni mati choni patni mayam wang wok penen
ma yam biunu ka chu wang wok penen ti o mere por ko mi position ti ul ret na jui what next o mer ki gam ngeto moni ni were u donja kinyu mana yegin mo wa tika timem ento wo ngey ni miru kelu chwe chwin roma kila cho ko kelu daga ma nyen gang daga ma dit me pajini wang ma ulu to beru ki ngor moni wang ma iyo chwe eno ka dong iyo chwe itiro yer ni neno bam an pa kelu nyeke ni in dong pero ni tirachi twal ento gen matia ye ano no atika mer welu tino piario in daga chel pero ma mina lu tino piario o wera meru ni eni ni ubin kumano man at the end of the day daga binyang dok bene lubu kin madong ibi ter kwere pien gang bene keri ka ini nen dok in la choy kelu dago chi beru ka terum ena nyana ni eni yo madong wero machone nen cho endong idugu guji man eni atika relating to kid me we bie wekwa nyang kid ma politics ti kwere pien roma kid ma ini dor ki gang pi man luak matika neno wan iluo TV ene yegin mo miero nge ne mero loke pat jomanyen mateka doni patni eni po beru bal kitung botan o beru kwiri unyo neno pa pati mona chil ma che pati ma uluto tiki keru menene miro I grabbing down ma poli chwalo kuno pen gi mero dominance now la pen mukana madonga na twaro miyune botin madoke kum lok me waji ni petit bal tutwal piloke ma meggi ento pera ngoma ino ni parti twaro none ki lok pa joni eno ni piano chwe chuntie karibe di wang wok do joni ni peneno doke kum lok pa France ni jomo kana gi waji ni kadong peki mini gi kare melu bo process duju ma mette ken ma chek pa parti waju kwere meru gen donki ao ki doke parti mukane ngora ma twaro kelo ne parti ma chel afoy ma tek la penyo migim gen ma meta waj ma leng la bo gong ne eri ni mero chwe chwin wango beru tie gor mo ka bino amiro chak kumani ngara chel nyola pema la mema me parti pedit loy parti pen parti ki chek ma doro kit mo miera kui ki tim kwere unyo kit ma parti ni ki do kwere konin la memba mo ne me do nyen unyo in la memba me do chon chek tie maki lubo eno ti situation mogo ma cha mo ken ini nena ni kit ma parti NRM chek ni pagi bi lubo wange ni miro kala memba ma nyero don chiki mine chwak ma ditu twal ngara chel mo ne mo tiga yeka chon ye chwe wanena ma pol gon go disapproving party ki cher chung independent mabe ku karo menyuti ka in waketung la bole wan otiga cher kum bedi te pata chil ami ma chala bol wan kila dil lu chor moy dong tila NRM chonba an fura doni chawani chiki to mian in de mark flag bearer mengo bed flag bearer pe gulu district lu chor moy ka po yeng en cher independent no defying check pat party pen party bere o defying check ma meki kong machel ti lu chor moy biru chung independent ke nen lu chor moy karo ti lo ke ni luak wa proving party wrong luak nyurni party poti mo gen mano o pore pierre pe on eni beru ti matere pen chau kene kelu pero kin melwen ikum timme chamchana la même manière mo biro chamo kenne biro kimirne ma ditu twal fut pe ki ngeyu kono la chamchana nyo pe la chamchana ni eni wero parti beru goro parti beru yogo ma tek twal ento ka wator chinga chel ala ki be beru ni weng yupem be foyo twal lok mo chwi lok mo te ki ngon ma beje du twal wana winyo ki borla diru gago Francis ye wana no ywe ma chek twal kuni ngeni yop enni la kelo ne botina yobiru Oscar Hotel ka chel gide Judy to Bina Foundation meru ki delight multimedia ka Acholi Daily News gena ye kono ke nano yup man me wibiye o meru chung ma be twal ma biru botin ni chiam bi chel duju chak chawa ngwen me o chawa ya bi chel gi kume medi cheng luo television. Oscar Hotel Titegwana, Jema Wayubo Pop, any Quene Bapa, deep fried, pan fried, then God's meat watikere, mini stew or mini deep fried, as well as pan fried, then chicken ban watikere,
mini chicken yo ne mapapa dwen ket ma yene mero then egg dishes wa ticket ki then de Acholi wa yubu bana pebet ki warni de Acholi ke o kan pebi no de Acholi wa yubu ben mabe de mo mano mo yaro mo ye mabe da pon kan mano tiyo mabe pero me kan mo de yubu chen kan mano yubu mabe da pe ye Afoi mateka da dugu kono ki kwana me chato wil mau karobotin man lo television yubme wibie watika mete kwede puri panelism mega ye kakany gien weng wangi meruberi kamera mene ne lo twal gi chwinyo lok mai chwiny gini o karo wogo wano don ario ma liet tutwal ki bodjo mau chwiny bene ilok me wibie ichawa en ye ajol ladit James Oria ma en kono tie party me FDC kuna chago la penya ne kilong tutwal ni kawa neno party me FDC kid matika yenge kwere ki guluka kany wangeo matek mada mego betia olu chan ma winyu ni dongti corridor man pa NRM kwok chok dong ki luo gwako i sitting room nyoka ti sitting room chi gwak no puri chua chua chok dong ki waje ni bed pin ka bedo pin chi mogo dong gwak nyute chokon nyuru ni party me FDC gitie ka ruwenyo matek mada kawa neno stronghold pa party FDC ya Acholi ena ye ya Muro district ka neno kimalo wa pin pole geno chwalo kono FDC matek tutwal pole dong kai neno inoni jona weng dong gitie ka chiaro kwene I party me NRM mukene bedu we gitie FDC ento tim gi mukene nyo tij gi mukene nowe dogi kirio eruni ga kare ne romo chi gware wabingeo ne kore ki kore na macharo in James ka party NRM inoni do pore tutwal kera dano tika ngwech kemu kuno ni in bene chet kuno machalo yini geno kero ni matek madani ina yeti Messi malojo kana ni duju inono miro ki mi itin kare mechero kaberu de incumbent actually mechero kama flag pa party anoni ki wek the loyal party members mago chako ki Museveni pikare ma like tutwal kuchungi president Museveni ino kire ano afoya la dear moderator jem matega time eneni weng jem egone time pian is provided a constitution me Uganda ki constitution pa political parties egone duju eneni pegen manyen ma a ki party money cherry party mukane enone gena time ma dan fo ebe go ngiyo kere pian keneno mod komberni speaker me parliament wakila lokore egone wembelo me FDC che dano cherro malupe ki chamu kane bekgi unyo edil wakati kilebe ne deal mano go winye piano tie winye mu kane madano winye la penya mano luak pengeyo inde poni gi mono time kitie winye ma ine winye mano dano wengo go chwako we palme me Uganda ke beru dule dek joma chwako gamente ke joma opposition magati te political parties kidong joma no gen waje ne gi chero ko la bon chungi te bander mo ke ken kuno chamu ken kirana ne lo lok mo kan waje ni no go a part primary po war tung chingi gi chungo no wano ngeo ni eno a ke hormone er kumbero te we ni bingo pe independent an joma go la ka eni ni weng ana ngeo gi mo kana beru choket gi full e karmono gitiga yinyo doktela chan pa mero donyo ye matot pian loke ni weng ni chaket be ma chel madan chako bolu kwini ene dan be moko tam because in rom moko tam ma chalo an individual pe deal mo mano in nen ni rom benefiting in era ka po pelu te dero nyanga be kwi pe ke be boli e on reken je mo kana mango ma botime donc an constitution papa de NRM pa kwano pa kwano matur pa tigi chawa to twal me bero ka kwano constitution e goni pian ka ini bieno nyen ngo magitimu ene lo mema NRM gi ngeyo ma an pa mer donye ye but DP giti constitution gi ma wajo ni tere inde ti pa de president primary rongo beru pere inde ti o flag bearer me charo ka chumo me ber president ma one pa patengo pa pate DP ero FDC ka ini bieno ka chumo wa chair primary kaka chair primary electoral college gi deciding
peko dong beru tie ni chamo kene kuine peke bolo maleng ene ye gena wa ko cham kene ne alume me independent ngo giti maduong amir mini la bolle imwakali wario ka pa wi abichel ana bero campaign manager pa ana ba chair Christopher Obama a chair gwaro chair ka chung ya chwa county e kum Ronald Reagan kumu o ana ba kumu wa ni en machalo deputy president men noran Uganda pay romo ngarmo pe romo chung kume because en being the founder one of the founder members primary pere ya gikna jone wenyo chon machalo independent candidate so ineno ni don wa gwal ti jomo kene ti yugi kero gi me weni ka anda ti gini man gar pa nge pa NRM ni kero bitum kere piana neno gitiga yupeni jomo kene fo go jomano go belo me machon kirmano peti serious on kombe tika ber serious pian jomo kene tika belo because wanu nge lo lutine ni wen an gar pa neno pa aneno beyond aneno machale choli lutine ni wen wanu ber kedgi mo kene matega meru chung kono geri kono wega okel denis wega e goni jomana nge yogi wa ber kedgi for long but jo kene ma ineno ni pegeti serious mo kene ber comedian but ka dongi tika chung because ka an ma be char ka chung ya chwa and basing on personalities. We have issues affecting the community. And this is the only thing we need to address. Not even kono right in the campaign because we are paying me here flag. So kai chair mean in tuni ti kumugaro cheugaro pero bion ka chun. Telo in bengo of a withdrawing. Piano you have no agenda. So genu for our team any one ngoma affecting actually machala agenda. One man pero watingo. Piane ka onike ber ket machon e parliament ma bungwen ma bor ma bero uno ka kuyutum lo ma chuli gi ber piny acholi parliamentary group gi ber piny wa ne wan machala chori agenda wa en ki wor ka achiel ki wor e district ero konyoni ma yin fut pia yubo ka chwaka no loko do no ron loko o state house wan oti cher ka nyam loko eni wan oti cher ka nyam loko eni kor gin kiran ngo ti akela poka we te dero we program parliament ma gitiga kele program we pen nyako nyige pian pe gitiga tich kada ti jo kena ma ngarmo ne mere ke chule pe go chim pe ber spice male on ngo petika benefiting but one machala chuli komber gen marung tiga chwer chun dan we ne dan tiga lokum lokka pa jonin to be honest ber lokum ngom e parliament ma karone uno lokka ngom pa chuli udonga to no te parliament kumure gante parliament uno lokka ngom pa chuli oruno ke tiga lokone manon ko nyoni kay chako chero borway karo center e karo Saint Martin lu ko mi chero lu ko not one signpost ki karo forest reserve fa chaka wene birwe no parliament en no parliament me forest reserve e district ko wen ki te kero chugi signpost ma nyurni ka ngom do ngi ka mi ngom pa chul e wer ngo ngunyu tie kum loke pa jonni piane chwano no te ka wajne gimoni right ero kombedo chako ber be all of a sudden ning gino dano mero niang John Fwe kati kamaleng ni wanba wacher NRM chalo kumber confusion man mati karke amor ni ke mer ni aparo chak ber district yin wage anwen wangeo ni lokum ngama pa teleti ye wachon kadonge be kar district ano be beru ikuma jumani kare be ber be doctung bon mati kare be dugutung bara choli mana ni titi kin condition mu kana ma winyu tika woni geno ngela ko pian ke mer ngo aparo chak ber district ite jemu kan ma ina will never be realized as of now. So what take a gym a poll? Man, a mogotama papi cherry party mo, my part, KFDC. Ben a cabe beyond Kachun, ka primary, po war, my bear, borra count, what they want to rio on your deck. Papi cherka teleking harmon, Jan Indongba, and ginin pa yen kere, and a bicher independent. Only teacher ko. It's not a do or die. Kangarmon ye. Dan luago mo ni cherry we ko cherry pe cher ka tele lu ko ngarmoni di wo mi vora cha ko photo dano cha mala wo wanen ka wempen is not right now ka la diru jara matin ben dizu mo tamme oni ene duko party FDC chi cher ka chui ya chwa duguneni kadi bedni chono bedi party dugune eni no fudu binan nyan tutwal ci dong lu FDC go ni meka ka FDC ba wano no ni James inde wa bedi primary do bet pere wa ma pen dizu chere ka geneti ka time party ma chalo megune ini do ka yeni ngo afoyo awajo dong ni ka ono te wana rio de ko bi chere primary because an chuna
is not based on personality. Party choir dong lok me primary. Chigi kartigi chigi lok money. Beru wani dong lok makari dagi kari mero ini ye ni la dit mapenduzi ubino do FDC dugo chen mero chung me beru MP me achwa la dit James in dong I bed more work flag give me a teaching mapenduzi ini bitaru ningo mpat gicher loke cher primary pagaye. Chair primary wangober tieketian loke is provided in the constitution. Kore dictating candidates in mati timeni petie constitution. Now kago to constitution endo. Machalu yen ngome bi kwani. Constitution kage toro che wano penyo gi suru legal action wa penyo gi pengo ke tor constitution eoni. Eoni ngoma watimo chalo dano mango dano merne ada ofwa ke tim. Manyuri tika mi ubene tam don ki NRM members who can makainen gineno time board go mergo kwani legal action. Keyboard NRM awaja ni pangeyo constitution gi new members pa po fa log gena pangeyo yeah I want to be honest pa mera log ko ngoma an pange ka constitution waja ni ngat make jolo pedong chair primary kenmana nan lo log lo wargo waja ni kayino kelo superstar pede romo weko ngo chair bere bench mana on log an pa beru dan ma maro dilu but anena wachini kirdong innon kay won gang Latin ni kerde nana wajani obetining endong roba minio ofo enong yo mo wengo pian lutin eni weng magatie winya gitien gitiga kokone lutin ti jomo kan go sacrificing jim mapul ni wengo ki gerni oluban gibi nongo position metela pedong itingo ki don wa pian ana ngeo gi ka chalo mapenduzi aberu chokere loy kiem jomo lakani weng angeo ni mapenduzi kamado o yeni teke berong tika binu Kikani pero tie peti provided constitution me parliament me beri parliament wel mo ke maromen o werne an mo kana chalo Moses sali ge mer to parliament Rebecca Kadaka ge mer ge to parliament anen wayni kauno ni constitution en mabe NRM grabbing oni kauno ni ye ni ngarmoni ke tele mo pa for 2 terms is okay do yue we kon dang ngarmono bingo o carry on but pero matie eneni Uganda Part egoni tier basing on personalities. Magalonge nen tering harmon waje gimon is final. So te logon fo donge kwanyo constitution kero pa parte ma unyo constitution madit ke bachen ero joni ni ineruna an machalo ana nen wayni joni jeni jomuri tela joma penyen a winyo lok me corridor lok me go beta wolo chan pa meru gamone because food party e kicha den mo romo. So kay nen joni ni jomoguri ero ge deg weko ge grooming pege tika weko tela ke luteno kitung bara nen ge tika nen avenue me cher ka no ka chungaye magadong ge waje ni kangar man pedo chung kerdon kwino rem ke chung kamoni gwake romi ni kira ambassador nyo dipitar de si nyo kamongo e chere julle ina nen we ni chuny marach o fo e beringe gwako integrity gwako ken minen kere bodano per tek loy miren me chene an ka waje na bitimo gimoni am principle na bagik kama waju ni pa meta cherno beyond ngoma pa waju kibora nen we chene Perom loko mirna ke ngoma merti mane because cheke mo kan tie mana cheke peni ka ge chula chi abe loko wiyo cha nen we lutine ngoma ge timone lutena choli ke nen bena mera ti kar me wajini joma ge meru chu mawaromo promoting agenda pa choli beyond party maka teke ku youtube ke bero go wen machalo lo me palo me choli we wan gin enin waromo achieving ning in the next 5 years gine ona nen wengo obe ber mabe ero ka dongi weni an kumbera aki par FDC ka choka pa NRM pa oye ka choka pa nu pa oye kun wan ene wenya choli anen we petia water be o we nen jomo kene bere caucus era choli parliamentary caucus pole wen ka ber tele yet charge ngagi ko ber kuman jomo ken be o lo and you are part of us it is not right ena kur jomo fo anen wa luonge o chen 2026 kon no ge ber go yue when they agree to cooperate then wanen ngo kirme yupone pian jima tika affecting wan duong ngom kumber butumo achuli madong wagen eno telmo wagen go kwany mane kumber gudu brokers ene ngom tika diwa wano mer ni ngom pa chuli ko bet keta tieni wanong yo mo pian die le ke choke chingwa pedong tiker mo madang tiker ma tek to toilet der jima tika diu dano wa mer ni kirga tika mende kata gi program money program pe nyaako nyiga pian brokers tima pol Foi do twalo foi bichama migi meno enoni yuberu la ditoria James en utiero kitumbore kitma enenano kwede poi do twal dano dujuma wolo twal tikalubu waichama kitban man jubme wibie watika chero benedong pebo do twal kidolo doge me oya gikine wadong kilo logario mukenne magen be mi tamma meggi
chi waneno no kit medolo ne wanu biyo machik ka waduk botin. Oscar Hotel ti Tegwana jema wa yubo pop any koine ba papa deep fried pan fried then goat's meat wa tigere mini stew or mini deep fried as well as pan fried then chicken ban wa tigere mini chicken you na ma papa dwang get ma yene mero then egg dishes wa tigeki then they actually wa yubo ban pebet kilwarni they actually go kan pebino they actually wa yubo ben ma bejo Liak mo mano mo yaro mo ye maber da pon kan mano tiyo maber pero de kan mo de yugo chen kan mano yugo maber da pe ye afo imeteka da dugu kono ki ikwana me chato wil mau karo botin man pud yob me wibi teka meta nyimilu television kun la kelo botin Oscar Botel ka chel ki duty to be na foundation Acholi daily news ka chel ki delight multimedia Luo television oyabo WBA donc tinti the second edition ma watie ki panelist ma pool dok tint twal kai por ki ma oberutie cha bet ma karonen lok mo watika nyamone lok mo chuny ma pere tek mada kawaneno kare me kwiti ka bino eni pere tek ni metani wo beru ki kid nywa lok ma kid man manutwaro konyowa wero wo woro ka chil ilok me WBA donc cha ma kid man ngarati ki Ladito kelo Peter Luchoro Moi ma entie NRM media activist enti dano mo chwiny ma tek mada ma ngeo lok me WBA ma la piny mana meru dok kere boten ma chalo media activist pa party me NRM ngeo ni ingeo ngo ma president pa party wajo la dit Yoweri Kaguta Museveni ma mirne tieni opposition lobo Uganda ubi beru pere na ukawa neno kama opposition beneno tek ye ma tek mada loba chuli kakany ma tek kello doki ya chuli ben pedokti National Unity Platform ti dok party me FDC endo kid madonki karokeri FDC ene nyuru ni president Yoweri Kaguta Museveni leke menano position bedu pere lobo Uganda ni twero nyago nyigio kid manano kwere gi kid jemene tikati me kwere now machalo NRM media activist ineno ni machalo Luchoro Moi ngo ma omiro ki team wek bene kadi bed ni mire ba president obi chope ki gwok party members duju gen gu betie o yej ma chon manu chamo kene gwok tin dano neno ni konye petu twale romo timo gena chiel ma romo loro yo ma dit twal ki ngad ma dit mano ki geno nyo misi mani mano ki geno ni en ka o di ba twaro konyo moro dilu ma pol en jome teng ba na yelu mi pi ki jemi mo kene ki first aid gi kenen mesi porre ba na o kape gi tero ma be twal twaro weko jone di tang ma tek ma da gi doktung borogone gi kuja kono don otel lier nyo be gi be kanya ngomo mero gutim wek bene president ubet kia waka ma dit twal ni lekati ka chope be twal moderator Omera Wilfred ka chelo ki panelist luora apoyo mada pita mabejo maomio Uganda ene chegie itwa meloko tamwa Omera ipenyo la peny mabe mada ma bidoge ye kidma moderator wajo joma tiga winyowa kiwogo nia Peter Okelo Luchoro Moi enone ayepol amin nying madano mapol ngeyo dong ye weka po Luo TV pikelo yub machalo man kia po mada joma tika tielo ko Luo TV alok mawatika nywako netin lok mapier tek mukaroka kare picha bit madong tiga bino ya dek nyochere duachel social media nyoyam pamuno opong
kilok mapol opong kitele kikiniga gen male muno luone rage unyo sentiment dano mapol tika koko kawa neno kidma megiwa mago beru i opposition parties pikar malaja dada gitika donya ipate NRM omera pimua kimakaro piera dek wan machalo members ne pate NRM waberu ka bako dogwa ni lutino wa mati opposition ni gudony i NRM wakwa ti choki gamenten kombedi chawa ni lutino wa gitika donyo i wel malamal moderator an man miro bed mekwe meyom chwiny bod dano machwako kamente bod dano machwako pati NRM luoro bedo tie pien karo kene jomo kene neno charo bino pa jone enity threat omera mapia mete kiloko mapol pen chiek melopo Uganda memwa gali bachel kimia bungwen kipiera bungwen wiya beach ye it ngad mo ke ken metenyo pat mamere medonye pat mukene gin male muno luone freedom of belonging iramo bero ipati onyo organization machwini miro ni beriye meno ramo jenge kom ideology papata enoni onyo neno papata enoni onyo mirni mukene ma initi kere ye bena white borri moderator ki bot panelist matikany ki joma neno wake woko madon pige tegu loyeni ni NRM party beru charo ke me polo ike me polo kono yin fri lartin kono lare chabien mokarne nyokone bi lare diri weng wateri marom wa mari bene donc kay win kogo tika a ke bod dan mo kayni gui campaign ngeoni kogo ni mo kayni beti sponsored by opposition mero machel mario ngeoni lo kogo ni mo kene mirigi moni pewti kay ni pucho pen kay ni neno wara bol la bol ikom gen motime iba degla yibi madano mapol unodongo bero kichwak ni la dir mamekwa General Charles Otemawany obin itera kany so dano mago beru chokere mago chwako tam enoni kirbeti en wajun en pe binu i waju i dano en de mirotela dano mapol no dongo kero genno ikome now ma en wote ni chero giko gen enoni rwenyo owego joma pol kikiniga so mera ka dano logo kiniga tima duong ano mer po keje kum jone eni because getege twer me beru ki chwe twin me beru ki niga ikom gen motime NRM wera loge ikom jima dek madon ma chel aye julu lutela macharo pate NRM no pate moke ken umiro wa jul lutela jo kene donyo matino mapetwero kiro walok pet ngeyo gen mo matud madoka kum tera ento umiero pati otim dimi dujo mamete wek jul ngato eno dok la tela mada mapata NRM timune kono do gor kar kene berutie mapo mero alwo wachne anana wayne en period melent merwo lok ada kay neno lo teno mokene mapati NRM julugi ineno ni kerugi o kamuni giko irama julugi tergi itera mapiny ento o kar moni watie odonki gap kay neno telo teno makar ma mero chere parliament kay por gi do teno mokene mati opposition karo kene ineno ni do teno wani pegi bejo mayro por ke personalities mo mati opposition man gen mo mero ye gorti botwa wajulu pol karo teno nyodan maker gi giko pange pieni waneno ni there are no threats tulu dirwa mo kene madone man lok matam no mera waji kayope ki wayubo wego don kawati chero charo mero nungo candidate matek mebero MP candidate wa ineno charo gor muni
tie manok mero mapate juldo tera tegen malemono loni kada identification and deployment now nena winyo omera chelo wajo ni omiero patio juldano komi kar idano mechero tera pedano duyo madonye pati ni gidonyo kimir mechero tera tij papati NRM nyo pati matigamente tije bene tieme identifying kada tijo moken mapemir nego chere chung ineno kwir neo ki training eno romo tich kilwa you deploy manyor ka ini neno pego tie bot wakany mabulu tie magogor ne jum they are not deployed nen minister me presidency aki bod basoga kape we are will nen well other disease you cannot believe nen mego mate speaker me parliament me karne nen no tino ma age kuno magati parliament kigeti government parastatal mukene now meno ayo bero ti palotino wa magati roma don igamente mamier go bet katimune we kadas no pego jungeo wengo nene don mier ini chua kadong ni party otimo gen mo iri party no mier kwanyo uteri kamukene malo tino wa kati timune kigeti timune bot jomo kene ento bot wa kan gap timadir ti jomo kene madon kadas mo kene mago kwano kiti ka taj madongo ri ipate go to mobilization pi muoke makara pierre moka para beach moka pa joma kirene ini gwago gi pate ni te dano we miro chere tera so eni gen ma mir ne dano we miro nyango we akto bit kala rogen mapobo konyo lwa then ma de gamolo tera ki pate mo kene chalo tera madon ine ndongo chwinyo eni mekelo gi pate NRM timo gen man petian logario me achel NRM neno ni kawa gamolo tera ni ko boro position ni opponent wa ker gidoko piny mero machel me ario kawa gamolo tera ni wakelo gio botwa NRM ni umero keru papati NRM piana da me loko da jomati donyo pat NRM ni irom maro joni gitek lowen gitek ma wan duju wangeyo ni joni tek makawa gamo ge ki opposition wakelo gi NRM. That one is a success. It is a milestone. Tigen moro mo kwero na kwero lo. So do teno mo ken matia nege mero chungi obero twergi. But anno ki lega na tieni these are people mano mer donc deploying gena wachon ben. Manyote goro bene tie botwa ipata NRM. Mamer go nge ken metiji. Now moderator ke joma tika nen wake wako kujan. Lok tie mapol ni joma tika donyo ni gitika mi condition but NRM but pat NRM. Ni gen dong mer ke min gi lim muromo ke min gi flak muleme man ani matiga workin pin ngad mo maromo moko gini chadene mo pege enta mera waj botu ni macharo pat NRM wano tie ki yo mo tiu kere menno ngolo tera yo ma chen kiloni consensus enaka otim go kate ni gen weng bin ga chuni pat NRM ke kerro ge pin NRM timo gen lemo loni ground check omera Wilfred mero bin ga chung MP ki cherro kinyang lokome ime chetini ni kin gang rekote tini ni kin gang ke je lokome bero ni wari kong yao temo tera ka mo ki otenyo rekoda ngo. So NRM timo gina lemo loni ground check wakinyang i personalities ignio duju kadon ke bino ke kerro lutera pain joma mero cher ka chuni ke temo loketgi ni wano neno ba ni ngat eni opore aroma tuti papata NRM gamente chien laj un jomo keni odok ka eni nyuwa wekwa chwelu ka eni nyuwa minu gina kireni mana ye kidma NRM tiyu kere me ario primary election manyoti ka consensus unyonywa kotam ye kikin wanjo enimo bibino ka chuni ungane donge cherro igin male mono loni primary election meno do cherro katale ni donga doc board members pat NRM wagina dongo chet go riengi wa kago kwan candidate magen giner ni opore mena ye kidma kitimo kere Jimmy ipat NRM do amera wach ki
members e party NRM ni wabedo mot jami dujo butum teji mo ken ma mer wek bot party NRM ya luk jom ken ma no ti kok baraja de dan mo ken be pelo me party NRM tenjo wajni ni kai mero bedo ke kero nyo ki twer mabe me lok PNRM bi donyo because the goal ne te tuolo ene bero e bus matiga rim ine bus katiga rim ma cher Kampala kir jo udonyo ki kam dini ko i donyo wakanye be dak rom bero chok driver lo wa inno kele la pendi kai neno miriwu pudit tuolo dogola puti tuolo ki woko kuja lutela mogo ma uchwiny makwiri puru neno gitie kakitie mabeno neno kero gitek tutwal kubini party now en joma kwiri kirero ni gudugu dong polo tutwal mir metela tikumgi makani dibaw dilu gen wenki mir gi beri diba pedok twaro yengu patio patu bi gwo joni iguni weng nining Macharo moderator Macharo NRM party is a mass party wano mero dano mapol kai kin dano mapoli wando yero madong wano kwiri loya madong wano waramo geno ne loya mo no ramo tieko tich ma party nyogamente mirno ti dano polkare gilogo gen magen pegen yang atamoni winyo rumors ke kin pin ci don wa jenge ye don erloko ne every day on social media for weeks popotero Acholi kamo kombere cha down to sharing posters gi jonge te temo jimi kiniga atam ni Macharo Acholi po tem jimi kiniga wa wan beru ka yele pilwoge karne ento adokine mo pere so Macharo party NRM wateke party processes madam mati abinu ni weng kibitia ko another beauty of NRM party tieni kimio kar dan me loko gen me chwingo weng NRM pe bero position maga ngar mo loko mo kino ki mago do ka chwin wajo one team don po be romo lo no NRM pe bero ko meno NRM party lok en we ka ne la dildo pol kare ka lu dan caucus meeting mio dano kar me loko gen me chwingo weng ka dano lo me chwingo weng kir ne na dini down to lok but te hada dal na be biro ka chungar mo bugen ape wando deno chan bada NRM so jone any weng magita lok eno ni kiniga tuka wadango kiniga tuka wada kichwingi ya yom ni general chazo tema wany mako ni ana din te neno kien me yo potera ya Acholi wagada ko pa dano lok because loka lobo loka fu loka nkwan loka ngojamene duju tel jenge kom tela donc ka tela pete mabe wa baro chawa nono ka tela tieme loka dile ken kid mo megana bira wachune ni wa balo chawa nono eni omiero kikel squad matek ma squad go bet ko don chok gamente wano bolo kwi iro position o chake we karme CN wapolo kuiro position in 1996 one dudu wa me block vote bot semugere moderator wabino in 2001 reform agenda dano awe charo bino ka winyu loka kisa beside I winyu charo donga mente ne block wa me okwi weng kisa beside then ma liberio kia abichel madom multi party dispensation odugo food government for Acholi da me okwi weng your position kiza besije ento NRM pour when you gain pien in every election more beru ka cherie NRM beru ka gaining popularity anyway we amadom wa bini 2011 wa bini 2016 alors beru tie kuipa NRM o beru ka mete so wa mio watemo Acholi Paul Karpe puane Acholi to ko wigiter Acholi mo tamgi ne wan be chwa opposition pien ma che lointe gamenda bete agwako wa menu kin ma churu bera tamne kere ana da go chung go chwa opposition kuju dugu nyo ko pare church o dok pin Acholi watini gen mo ber ka chwer chunywani do dok ko pin kare bed ni chan futie chan ne don wariemo ka wadugu chok gamente moderator yes. Na mer meto gena chele ken ngeyo Acholi mapol political analyst ki pandits mukene gibero wachini pingo dano chero ka moko tamgi ka signing agreement ki gamente
dana chel dana rio dana dek an iya yum ni wangi dong dutela apa wi rio nyuma karo gutinge ka go cherro ka beru ki winye nyoka signing agreement kila dildo man be mada eni gin mamer e waber yum ye poron waji jono cherro ka tieko mirgi keken now implementation no beru ning agreement mo magwak ge signing kare mange jo beru tie implementation no tum mabe me achel agreement mauti me ikinga mente ki Acholi mangeyune mapat ki lok mamako komdeni pa Acholi mangeyune pere malok komdeni pa Acholi. I've just been working on some document mamako lokum cholo deni pa Acholi maka kar nonge chiwa unveiling no unleashing wek dano nge ni pero oberu kwene pero beru office pa Attorney General pero beru bor Acholi wo deb claimant pero beru bor politician wek dano nge pien pol kare kemiyo ye dano gen malemo no lone misinformation and disinformation manyweno wilo kin gang donc beru kike niga ma otek ento ni gin ko getima be so information reports again wentie ento in agreement mo maga mento beru kere Acholi ci ada putum peke in agreement mati written peke foil to alo foil bichawa ni wapoyo la dit luchoro moy chawa tika tumo wachir wanang yue machik kanti wadukchen wanan kid medolo ne keyboard la dit Sebastian Ogoni. Oscar Botel Titegwana, Jima Wayubo pop, any Quene Bapa, deep fried, pan fried, then goat's meat watikere, mini stew or mini deep fried, as well as pan fried, then chicken, ban watikere, mini chicken, you want Mapa wine, get my any mero, then egg dishes watikeki, then they actually were you ban, pebet kilwarni, they actually get all kind of no, they actually were you in my bed. Dek mo mano mo yaro mo ye maber da kon kan mano tiyo maber pero de kan mo de yugo chian kan mano yugo maber da pe ye foi mateka de dugu kono ki kwana mechato wilmeno ma karobotin man yumbe wi biye putika metelu television ka wadugu doy ot ka kanye atiki ngarachiel my department national unity platform la dit Sebastian Ogoni en tika bino me beru won come beach me gulu district now topic mawano ti ye eni kadon wana mi la penye ten medok ye era ila dit Sebastian Ogoni kawa neno wa ye lo gadani party be national unity platform ye Acholi petit popular chalo ikabiru mukanani now kadon adore kum lok ma Francis na nenu lo ne jomu kan NRM ma we kapegi yeng ki ket ma flag be mi ko re ken don to ga ringi dok party me national unity platform go ko gele mo go ma don ma da ma twaro no binu yubu party me megu anoni kadano chalo Messi gi no ti ye ci gu binu go wachi la dito goni wando on in puditi rom la to ma penyi wano nyenne mer party me nopi inde ye wando tel igami ye ningo for your matter Luo television for your moderator for your megi namadongo yano logo na for your wundano duju mauti kanano wa ki vote ka beru ma pat mauti gang mauti rock amir bene for no sponsor as mamegwa Mego Bina Foundation, yes, Oscar Hotel. Ma giana ye kumberi chawani wati board kan giantika hosting one board gi. Midugi kom la pen mai carry with table. Amir wacho ka kamaleng. Ni political parties when kit manaka neno megina go waju keri gitiki constitutions. And polkar beru be kano constitution mi pata chele kilobo. Eto ki gumarach pero mawan wati kede polkar constitution ki maro torne total peke lobo constitution ma wera ya gikine
kineno jomo kene gidugu dans law constitution pa party amero wachine ni i party mamego machalo National Unity Platform ka yini bino ka nyuro mirni michung an gwa watiki dana rio adek magian wengi tiki chuny michung irwame anoni polkare wachere gen makilwoni census ma kiramo kelo wona dek anoni kilogo kedwu chiki ye ngarachel uchare jwari ogo stepping down eto kigu marach jomo kene kit ma oberu kere recently by election Kawempe ma joma pikimini gi flag mukene go char go chungo independent kuntena kar magiti kabino kachung primary papati ki penyu tam gini kaun ki yer ngatu ken mapat ki in ibi ye twa ko ngata no ni gen gu ye eto ki gumaraj gen madong ki mi flag ki ngatu kene gen go char go declaring ni gen gi bi chung independent mai ni gen maraj eni gera mir ma megi and constitution mi Uganda bene ye ni ini ramo chung independent eto kani anen political parties mo kene machalo NRM party moderator ye wa loke eni ena ini NRM party pe grooming members ne mi berlutela. The reason why in NRM towards every election, gichako struggling me will lutela kiboro position. Gichako ngino dano kiboro position. Piani NRM training makiluone kada course training. Maki chwalo dano ne sam kwanzi. Kichwele we mochaka. Ngwech ikimping. Training maki miyonigi peki grooming gini good leaders. Testing gwari bedi chil me participating ye ngeo team ma chel geno wa katika wacho enini wan wangyo maberi the most of the NRM cadres magi kati in many occasions ngi miaro chuita NRM they have been denied flag and flag mi polkar yet jomano giti opposition manugula kalaga amio example watiki dano chal Jacobulanya mano berita UPC Karmo Loka NRM, they went into primary with a prominent one of the NRM Iomoro, but keep preferring Jacobulanya. And the Guwar now, go primary election. Yes, go chair primary election. Do you know where I take a watch look enemy? I'm here watching any. What in my article look? You make a number of ticket again and you were an. Damo Pola did a Magilaka key opposition. In Euro Irini. Training ma NRM ge kar ki ye kongwa joma miu training yet joni enini giti kadas pa NRM jomo kene gi teacher operatives pa NRM jomo kene ni gen lunga ni NRM die hard joni enini gi going through this training barwa joma mini gi training pegano gi that means ni wa joma tika training joni enini gu bet kadas pegano gi kan joni gu bini in leadership yani they are not being trained to lead people. They are being trained miti marani timu vomi. Ke now recently gemoti me Kawempe North. You will understand ni gen matime utime Kawempe North clearly shows ni NRM has no leadership. Now, where adugi komu megi na mageti alaka ki ya chole kumerichawani. Ma wan watika nano ge recently gu crossing. Joma gu crossing ki ya chole gitika char NRM. Pule gitika yenyo retirement package. That's the only thing. These are people ma don't tell loegio. These are people ma gingyo maberi dani they cannot go through in 2026. These are people ma getting nanani how would life be for them after election? These are people ma getting nani can Museveni absorb them as ambassadors or RDCs somewhere or state ministers? Piano ma chen ka yin penyuwe. What contribution have they made to Acholi during their leadership? Ikarima gitichalo MPs. What contribution have they made? Karima giti I party mamegi. What contribution have they made? Where party guben mate. Kumerichani jomo gani giti akati niki angilaka ete NRM and amerwa chukamaleng and to all our viewers magiti nanwa.
Raja did it President Museveni mi katika wachu logopa in the national media. President Museveni ti wachi ni oppositions gulaka ki ya chuli bari wan wangema beni dan chala koldo laka wacha. Wangema beni dan chala mapenduzi all along is in Mumuozi project. Ma kichime ma ana logo kumechani mapenduzi is one of the coordinators pa Muozi ya chuli kaini. But to our surprise, President Museveni tika parading John Egoni ni this opposition ki ya chulika. Maini gen mara, these are lies. Goba ma wan neno kama lengo ni kungkuma ketika wachu. Now, ka inde chao neno contribution ngo ma John ni dongo miyo. And kid contribution ngo ma John ni rama miyo yet NRM. Lok gini enin. Value ngo ma kande art. Value mo pere. Piano umechani Johnny Egoni weng magulaka ni Egoni and ma gitika yenyu dong appointment NRM after election because mirgi weng dong tianano after election kumechan wa yuwa la lor mi apa ti mater watiki lor mi balalo ti mater ya chuli watiki lor mi chwaran ti mater watiki lor mi yo wa magiti maraj ma mi orfono ma yalo chwar moiti in one of the activists matika pushing ni yo wa mati ya chuli chalo yo pater mirki yubgio Ero penyweni what contribution kid gira ngo malutela en magiti komi gutimu yet kaka maromo wekon neni kagu dugi nyim kaka piane kumerichawa ni ka ite MP meti aloka NRM baby binu ka wacho ki dano ni dano bole kui nyebi binu ka timu campaign ibi binu ka mi accountability yet lwak ni karmati MP atimu ginene anatika lego neni umeta kare umeta mukene wera mete ki timu ginene ero ka gino mama yiti timu ne pexe ibi chako chuinyim dano ibi chuinyim lu bol kwini ni dano chan ma pendu disa dama non kumerian tijulogio dano chala kol kumerichane tijulogio ke nan kumechani to matika time ya pa kacha uri pa dan ma ke wow how many times ma call ma chalo MP ma aki Clark North uchung ki luak me ya pa by giving some supportive relief ma chalo area MP ma megi unyo lobing pere unyo chung pi luak makunu ibi noni pere so tela jonen magitika chero kalaka ni amero disagreeing ki umera ma ukatika logni joma gulaka ni igoni lutela matigi ya chuli igoni lutela matigi loiki ya chuli magiti yenyu mere pension me a retirement package these are the people gimoma joni ke bu cher go adding NRM peke the way magu failing me tiji under opposition the same way they will fail kero go cher NRM piani NRM is not heaven. It's just a political party. An NRM tea party ma don wang ti yem attack. That means ni NRM pe yini bi romo tami yini bi chero chi bi chako dictating things kunu. Amero wachina ni jone eni ni dongu na political career gi by laka gini en magulaka ni. Gune political career gi an warubami wi polo po bu chako gina jone ni ngutimu. Piani ma che loka pa jon en magu tiar go laka ni gipu pe no tam ki bor jol bolo yer gi kui ite porte magion chuye mir mi chane magiti mir mer chante era yigu tiar mer ye so in ke ti chaka loka kume chan an go ni en ati abin won ko mi abi ati tiar ite noob ka an ati amiro loka yo ki noob a tiar NRM nya tiar porte mu kene that means ni an mir ka pe tam pa loka magu bolo kui ite noopi mano ana ma flek pa noob ana chung kere umira pen tamgi a pen bene tam pa jo magigeno an ma yan kar ma timu consultation a o bot gini inoni polkare jomo ken gi kerni in twero na ti within the constitution atiki twero na mi la ka mero chi kar ma initi ka timu campaign ma migi pingo pe chere wari ki dano ni an mer ko bole ku yaram la ke pingo pe wari lo ke dano bari bero ka campaigning ibero wari o gwat fungwa o gwat kon baj o gwat kon kweri o gwat kon ngo pe meti luongo wa nying lo ko man yin bi char che bai kweri nyebi bai umbrella nyebi lo ke bas
pen me agiri botin ena ye ka wanena kol gidongo chero pen duzi gi la kon gidongo chero party FDC kibora aneno wachi common putie kamete amera machalu nope unoni uramo beru the leading opposition party ya Acholi kayo chikeruti kwene Afoy mate omera moderator machel paludiro en magitika mailuo nyingi la konya kol gi mego beta wolo chan ku merbedo anan go chero kono santa okot gi jomo keneni pa jone eneni tigin mabe be pingo obo yabo wang le tiana Acholi an bo ilu le tiana Acholi manoki diu gi opingi piani watiki le tiana Acholi ma they are better than Johnny Egoni ma all along this while ki wigi oping pa Johnny enemy chero ite NRM obo we opposition ki le tiana Acholi manoki tiki leadership capacity gitiki care metela me ile from their different political parties especially FDC ma gen giti aki yeni kimi ario obo miu yit party ma mego machalo national unity platform amiro wacho nani party wa is the leading opposition political party the fact will still anbo furboga ni one machalo nup one watika mino opportunity it la tiana wubi moki ken ma winyu chwin metela irwa moki ken that means ni pa jonen mago kumerichani jonen magiti yenyo pension gini ite NRM gi magitika kumerichawa ni ka lutiana wubi wa machalo wati kumerichani ke Tim Francis and ke nan mwagani is a young man ket kong ni unudan chalo liando kama ka tika bieno ka umuneo den liano koma kejo dan mi ne obo mi yere dar opportunity mi ile malo mi nyurna ni I am capable dan even ngaro ani so this is opportunity ma mi yere one vulu one le tiana Acholi ma watika metro kati mi konyo gang umir wati ukere mi nyurna ni jomago ani they were fake leaders lutela ma kongi pere lutela ma nyim gi pere lutela ma gi parpi igi lutela ma gi tampi gi mo me gi cham gi cher igi ki lu gangi ki family gi ke so in ma don kumberi chawani idongi umir de nyut ki lwak ni in you are better than Johnny Chani and Macharo new party we are ready to support each and everyone ma will come minyu to mirne me konyo gang me konyo kagane me konyo area ma en akiye Foyo ditwalo foyo bichowa ni la dit Sebastian Nogoni wanong yuyo machiak chidong wadolo doge opinion matin chama megwatiba utumo apoyo Oscar Botel Titegwana Jema Wayubo pop any coin about papa deep fried pan fried then God's meat watikere mini stew or mini deep fried as well as pan fried then chicken ban watikere mini chicken you on my papa dwayne get my any mero then egg dishes watikeki then they actually were you ban pebet kilwarni they actually get kind pebino they actually were you given my bed Dek mo mano mo yaro mo ye maber da kon kan mano tiyo maber pero ne kan mo de yiyo gichen kan mano yiwo maber da dugu kono ki kwana mechato wilma ukaro botin man yubme wibie watido unka dolo ne dola wibie biunu botini chiambi chel duju chaka chawa ngwen mewo chawa bichel medi cheng panelism megati winyo gunywa ko lokma munya de twal lokma beju kuningini la tiel ko yupe na ye Oscar Hotel ka chel gide judi to bina foundation magen no lo twal tika tielo ko wagi pia mara ki chai menane lo twal yupe no worma be actually daily news gen team menane lo twal sound ma mego worma be kidong delight multimedia ene tika team wa production yupenni kawano tiego matini ichiambi chel manyanda beruliat bena kitman kunno wadoro yedugbot panelist magen gite panel I nino matini
ena ye waket dong kong political parties ite ida kera dega mirgen gu summarizing kuno kidolo bene kede dong lok ba meggi Acholi mer lutela manining la bolle chala ngagi wachak ki bot Sebastian Ogoni kawadonyo bot la dit lu chormoy wachero bot la dit James Ria kadong wano ki bot la dit Francis team kawagero ki bot la dit Tugaro Francis be matek afo moderator afo dak dugu chen pitian mi ario mi dore kom la peñ magi kero amir wachu nani Acholi machalo kaka kumberi chawa ni tela mawan wa mero don wadek tela mo ni chimod menini wadek type tela yano ni wadek tela mi acham choro wadek tela mi atero ya wadek tela mi udur gat Acholi kumberi chawa ni mero tela ma kompikara la tela kompire kene o ma kaka uma kaka ne iruamo ni ma kerni ka timu gini enini bi timu bi beruni ni kom kaka na Acholi ku merichane dek rudi nega joma gidi mirme chante joma giramo chato kaka pimiri milim Acholi ku merichawa ni miro tela pa joma gidek beri office ero gi miro beru kilwak anen matika binu ni amir wacho kakamaleng piana anda ti kin joma ti bini ba an pati kin lutela magibu beri office kitai cha weng ana ti kin lutela mabi beru ka wot kilwaka kira wai dilum minano ngo marash kama kumerichana chuliti ye gien mawan wa mero machalo kaka watika metu gien shel kiken ena ye lutela mapar pilwak kone ti movement kone ti opposition etu miribet dano mapar pilwak kumerichane balelu tika chulu lutela wek guti mirigi an matika loke balelu ki kome ku ker kori koma an patika binu kalwacho ki dano ni ka obola kui tia betimu gina ana be bina wechiwu ngo madong ana tika timu ki ngo ma be mete ki timu pe mana mer wachini won ma chalo kaka chuli gen mo mier wa bolo kumberi chani penwi ni nger mo chunka nyimi matika penyu kui borini do timu ngo yikaka ne ma futpo mine kui la kuri dano magi bino ki church ni an la ko pekara an la ko bela pakara an ya jula pakara itekwi eto joni ni ka chuliti pa pa nano ge ego ni umier ki chang mako break ikomgi piane kawan wa beru ka lupu ko dano ma ginyute kar kui ki ken eto kai kar ma pa tie gi penen joni ego ni pobo ko nyowa chi amero wachu nani wan machalo kaka chuli wan machala nyweli maaki Northern Uganda titij mamega titij mamegi mineni wayer lutela makira no gi pere office chalo goni gi ana pe office pere wa kansila eto wunda ma duonge ter goni ni unge pingo ngom wa un mauti nana ku merichani luo TV unge pingo unge piana chumpe kaka ter goni ni ka ana kar kui ana bi chumpe kaka madon karo kitu ngeu kerenio afoyo chi amero benefono Judith Obina Foundation me supporting one matera deda kiyubman amero benefono Oscar Hotel pe ada hosting one tini e kaberu mabe mawatikere amero benefono lutich me Oscar Hotel me treating one mabe amero fono media teams amero fono Mero Wilfred ma en hosting one amero wachine ni yupene ni pogi kene kikan eto luone ni nutik bino chawa weng weka kamaraj wanu bin waloge ye wangiu iye ana foye matek jojo kamalo moderator apoi petamoni ilua
wakabina tem tiero kama gopa tiye apoyo mada ipenyo la peny mabe mokaro kakaro wa dong kidwe mapopol ni wachero ikwi dong la peny ma ipenyo oporo ikare ma opor mada ni kit la tela ango ma chuli miro moderator ke joma nena ki woko kwida la tela mada chuli miro ye la tela ma bodwago gen bot kaka kawano neno Acholi futi award ichan malit level mechan ya Acholi futi matega dada lokom ngom kijomi mapol mafuti adi Acholi ento pol kare lutela ma wano beru ketgi lutela ma bino waju lok gopa piyo chwindano miyo empty promises madano tamoni ada pero do bugik ento mwaga karo ki karo gimo matime pere pien beru charo ke tiga miyo painkiller eno pege tiga miyo yat ki kome mechango tuo piman ka Acholi nyoka Uganda chero do ye me mwaga liba rio ki pia rio wiya bichel gen mo mer do wa keto e pal twinywa ki dwe adi mudong eni ayeni Acholi o chero nen lutela maroma dwako gen bot gamente bot bora Acholi me ario lutela ma wano chwalo gi miro bed lutela machate at national level pa chwalo lutela maka o i parliament wiye bulingo chwalo lutela maka o i parliament miro office of prime minister be miro office of president be miro lutela machate make kwanyo ke kero kamo anuoyo lokani ni party NRM oberu charo ke me polo kone o tin kone o diri wano joli loko kene wachobo kake beru piny waye lutela ma dwago gen ira Acholi waki lok logada ki kony pajo wan puro mtieko peko pa Acholi ka wano rinya ki bot gamente pien gamente tika choko muchoro madira dada ki bora nywele me Uganda gere yemer go tiek peko wa kadon lutela tinge mechero ka sign agreement nyoka keto winye gimo nyomir gimo enyim president maga ye kid mo mer watim jimi an mer po bet ke ndiga mo ye because one po rom tinge wachero kamo kene ni tiek peko wa kon wano ngene gamente ne na wano chulo muchoro potgi apo ye mada Luo TV ke dlo kon ko Oscar Hotel ki Obina Foundation apo ye mada lo ba metido gum apo la dit moderator machala nywele me Uganda nywalo an i Uganda onyoberu latena Acholi no pamieta ne pawakaro agreement mo dong in machala nywele me Uganda pamier ne team agreement ka wek gamente mate tijada go wek ini nong moj babere gamente enoni Kenya neno we ni eno wa jemi mapol poko kenwa pedak mier ne kong in foi chon e ketchi ka wek gamente oyop iri guri wek gamente neni lufonye gitega chulugi gamente neni ori yeri ti ye ke yat kilo tij mage chulugi muchar maromo gen gwa gang la dir speaker lutela ma watega mier to ge ye matega bino ni wa mier lutela ma chel joma pedog kila ma rio jombo chu yada piane petini beri UPC diri ti NRM diri maje DP ni amo kane dugi nup inti ngara chel wa mier lutela ma gichui yada teke waje ngome betimo ngoma ni abetimo gin enini ene ngoma no in betimo peda chere waje ni abetimo ginero diwora ke nene kama pat digo tia na kenen kama pat so lutela mo tega mier ne wa mier lutela ma gubu konya wa gwa ko ngom pa Acholi ma do dong manoke pian pol ngom pa Acholi dong mukana balalo dong mayo mukana jome forest do mayo ma do dong manoke wa mier lutela ma char ka chung pere ma pedak mier ni kong ini cheto e kamone kirma long mukana tia wa ni foi bet kunu ka wer dong pe ria beruni ma chala nywel me Uganda you are entitled meno jim egoni oweng menono
pe mier ni ki bet ka log go pa na nen ki waja wakan ni wati kar me kwari sima ma mier no ki log ada chi dan pe ti log ada an pa be log ki lumi doga gin ma wano mero ye mati abino ni gin mati ga di wa mier lo telo chet ka waja ni gin ti ga di wa ga mena fo dwa ngom pa chul ma ti ga chok ngom pa di pa chul ni registration mo ber pe ya pa kan mo ber pe jon bino ti le ko di o po en ker ko lek da ko du ko ma fut ku ipu o ti wan we ga mena do cha log da log gwen ni en po bo le ye mati abino ni chi wanda ge wa mede ke chwa lo kwen oni we te der kama o ye chala an gar kama o ye waja we ne ka jone ngu o gu be kele en chene mu choru ni chi don gu cha ko biru we wan wa be ma da don wa dugo oni chene ngom ma ke tiga jen ye sign post ni forest reserve en chene ke ti dugo en chene dien wa ma yan ke chogoni so ka jono binu wano gam chene gini ba te waja ke dan ya chwa ni chene mo ke no o ngal mo pu kwe chene ke gam ke te jeba ni en bolu kui wano ngeyo ngom be yero en ngom ma mera geker cha fo sponsor azwa me gwa ko wakan pe ner matirni kadang ner mo kana ben waleke ge gum ni pian ko nyota wa chuno be me gwa ko wa rubambo ya rubam ket che me gum work business gum meta nyim afoya matek moderator ka chel ki panelist luwara amira for sponsors me program enini me go Judith Obina Foundation, Luo TV, Delight Media, ki luwinwa lunenwa weng lutua pinyo chiro macholi tik gang tiga lingo piani dano mano kaka geno gi jo mano kaka tiki gene komgi tindong officially gi tiga cham kime rock e table achiel kera nyim pa kaka kwene kera nyim pa bulu kwene ana mero penyu iyub me loke pa kol gini mapenduzi pa bulu bera di ye kunu uberu en generation gini amiru penyi le wu magachero state house lu cara chula para rioni bulu bera di ye apinyu ba lok ma ke nyamu kunu ni guru kum wan ma jalo bulu ni ning anyimpe President Museveni kuone pupuli uchi ke mo ke ken eni mero chor moyo winy mabe waberu ki agreement ikin NRA ki gamenta patito kilo jotoro chike kunu uche go overrunning Kampala kuno ki winye niki bin ki forming a government of national unity anything record President Museveni ki kume o signing agreement inyim bishop kiriangire kilo tina chuli mano tam gi gwenye mano go kwanyo mubugo mi lwenye kum gamenta ne iba peje agreement enoni pekilobo wabiru ki Juba Peace Agreement mukelo Juba Peace Accord watin di me Juba Peace Accord wanyiga chil mo pekitimo lok padiang pa chuli magamente ma dula dui pa NRA onyo NRA madong bedi NRM gu choko ki ya chuli gu waigi be mi wa diwa watin diang mo peke chulo iya chwe mada ni elu dira chuli madong gitima beni ene gumbiri rongo diegi rongo kichulo neno chi ana diga wajuni a chuli pe ki reason mo ke ken me bulu kwi ki Museveni fo pe ki reason mo bien ikwi mukati a chulu bulu kwi ki NRM 68%
ene kumber chano bene ringo 68%. Biru wa ini ka wo bul kuigi NRM mete percentage be kui ene we ngo chanwa ngo mete. Wa ayu malo wegi wa ging anywa ene ngom tika chero la woni keno go miu eka aliba chel mi achwa ran mi yupo ndaso ipenya nga jua pari oni mo anga gi Acholi afoy Luo TV ya yo matek la dit tekwo ne mena watika o ya giri me yubo matin la peigne me miu ti la peigne ma pera tek matam la peigne ene la peigne mo mier lu bol kui gu bet kweri wigi lo kama jui ana waje kilo kin gang magina lu bol kui eni mono gin miro ngo pien ini binu itgi kilo ada ititi kilo ada eno gitim ulung ture pagin magi waje buri kair me campaign miri pala bol kui ti kwene ngayo wa berte kair makum beri lu bol kui ti rom me chan mala mal tutwal ma wero la bol kui pebe chui mirne ma en mero mane no bino pien jomati telani gin gum manipulating the situation me chan ma luakti ye ma wero we chawani pero eno katiro mete naga may noni la bol kui wajoni jepo yue mane don kairne mo mira chamgi la chumbe ne don ngeyo ni ano mira yub chene mo romo me kair me campaign me willu kuina weko ka kair me kui mo dong ni ana chille ken wek bol kui ruone tampa la bol kui manu yam chon ti ko mo garo kun winya kuri bene ko poy bigini gwero garo wigi wille kum ko pa kuri ni gi cher gi gwero ngat mo kenne endo de yunge gideno chan pi mwaka ya beach ka mwaka biju tum kair me campaign da romo wero ka bi wachi gini o wero wi obet ka poy kum auditor pa fo gen ki bero lo bere waje ni miro ena fo chame fo we jali lik ma paro mu chami ento bero lo ber cher guor ku lel ma be chipedi yo afo biro cham bero lo ber eni romo ki lu kubju e kair me campaign nyoy kair eni tenenni e duwene cer ko ranyim lu bol kui ngela tela ma cha kuiji waje ni ngari peda bidwo ko bino peba cer campaign wek la chune eni u bino bore ma be tok lim ki mine kuya mia willo kum chan ma yam gu ber ka dero ni wigi wile kum ko ma yam gu ber ko yeni mane per ma tit mo ti mar walu bul kui pegi kirla tela mene magi mero pien lu tela nyut gini chama e kaer megin an bene ka kar kui ti bene atuta meno wera waje kamaleng won jomo tika nenwa e Luo TV ne kapelu bul kui o lor neno gi wero awaje ni la ko lor mo ni cham atoro bol ki mauni kane do karo it is outdated wati period me tela ma pat wa pede tela mo ni ma ki lo ki tek doki wa pe period me tela man mer dong ni dong an bene yam aberu ngai ma kuman wa karte kar enio po miro tela me noni ngato mo ni biunu ka bloko gopa now amiro po wilu bol kwini machelo kara machela chuli umero ngin gin ma umero ayela tela ma pelo kilumi doge umero la tela ma duwa gen wuchen gen kumbe ruenyo ikum kin me tela me bibie kin gang dano weng igi chue ta ruenyo genu la tela enum yo be la tela ma duwa gen o kui kara kagi bola ti chinan chalo magoba ne tie achule kumbe tika meto la tela unyolu tela ma pegi kelu tela pala vuo afoyo ditwal afoyo yinma ilubo wa me o we chawa man wano poyo ditwal beru kwedwa ye chaki me o wa chawa enni doga poyo bere matek ditwal panelist duju magen kono go winyo luwa gen bena go beru tie budyup man mo wego yup man woro ma munya ditwal apoyo da ditoria James ma enti ka bino me bedo MP mechwa ticket pa FDC kakarne roma ma kwanyo nomination makimogo chi dongwaluoni candidate eni putwa
waborni aspirants matika bino kono watie bene kila dit ugago Francis matika bino bebedu won komme beach kaka ne romo ma nomination no tumbe ci bene waborni candidate mano bibino kono katalle kin luwore yega kany bene wabedu kila dit to team Francis mayantie kalego ni DP meru ye bandera ni yani chet kwere poro achela rio moni matie kono ba dege la yibini kwere ni ene romo gero ne mabet twal kunno chero kamaka kide incumbent la diru jara matin mapenduze ka karne romo wano benero ne kidong bene podu twal NRM media activists walego ni NRM gumed lim yere matek madam betich iwanging pian tie ka tij matek madam makoti chebene nen eni pedo atika lokilumi doga atika neno ko tichebene matek madam man la dit lu choro moy ye atiki nyachel ni kan pian lo da ka weng kidong bene umera ma buja mada ki cherro irugo yelo ando pe yelo man me patni ento yelo man mano check do no ni inipore me beru kuno kodno nero ni chung matika chung yeni kore tie la dit Sebastian Nogoni men National Unity Platform en bene tie ken joma ujion kwot wego yub matinni walone tin apoidi to la dit joro madeke ma en tie ka kubu yup eni meneni woro ma munya de twal kidong meneni jemi duju obedo mabe kade ngi camera la dit silver o team en medilight multimedia eno chung bene ma tek madame production sound camera utum duju ma munya de twal o poe Oscar Hotel geno min waka bedo mabe de twal wero wan wadoro yubani ma munya bene de twal kidong wa poyo de Judith Tobina Foundation ma gen gu chung meneni o twal gena mara berutie chai berutie idwa wek yupeni wot bene ma munya kadung me gekine luo television no kelo yitin yupeni bi mette ichia bichel duju kuno nenu ma dit pa yupeni tieni o mero luo television o kel election debate ma bi beru pia Acholi o duju ma kero wa romo ma wanoni war twali district kama yupeni beriye wa twali district ero ka kero pe romo ti weng bitimeki Gulu City man enameru wachie dongni luo television o bikeli election debate chake ki primary papati mo ke kan kanub gutamani gitiki primary wano be yubune NRM primaries wano be yubune in may miru tiki luo television me campaign me megi kakare ne romo wan wabi mini dogola eni bibedu bere tuolo were ilok luak me megi apoy de twal way chia bichel dore